payapayabak po. Kaniting banal kapag masusyan, yabetala po ka rin kaya katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan dari in honor of Saint Joseph by Nor and Mel Malig and family, Sardas and Luz Medina and family, Helen Galang, Resurrection family, the Catholic Women's League, Del Galvego family, Rael and June Pamintuan, Regis and Michelle Evaristo and family, Jaden and Jared, Rose Simbulan, Carol Pangan. Para king Aldo ning kaibaitan dari Isabela Medina, Marlene Cardenilla, Helen Galang, Josie Dison, Joyce Leda, Marisa Roque, at Christian Lee Canlas. Para king special intenciones dari Julipel Villanueva, Maris Pabustan, Jeremy Sunga, Mary Manet Pineda, Nelson Dampil, Ivan Vincilagan, Joselito Garcia, Dick Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Justin Gabriel Angeles, Jonel and Josuel Pamintuan, Annalyn Bonifacio, Ira Patricia Baluyot, Blessy Lourdes Garcia, Jillian Lawrence Sembrano, Eliana Pagsanghan, Elisa Aguilar, Noemi Lusong and family, Jonelyn Kayanan, Julian De Los Reyes, Jaylene David, Ivan Johnny Tolentino, Rasbil Ewenyo, Resty Aidos Jr. Pamintuan, Crystalline Muñoz, Jules Daniel Macabali. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Father Raul de los Santos, Rehemio Pangan, Atoy Bustos, Cynthia Layag, Carmelita Espinosa, Sister Benita Reyes, Melissa Villanueva, Perry Deirit, Nida Villanueva, Elena Gulapa, Rose Tiglao, Milger and Antoinette Abier, Clarita Dorielo, Marita Soto, Noel Esguera, Jennifer Liansana, Estrella Laksa, Divina Garcia Gasa, at ding sablang kapatid na masakit, at ding sablang ating COVID kasalukuyan. Para kim pamanantabi at proteksyon ng Banal Espiritu, kim pamilya ng Ani Rason, pamilya ng Antonio and Ersupina Guevara, pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia Julian, pamilya ng Bert at Angie Bautista, pamilya ng Imelda at Clearford Ray Umali. At para king alananggang kapainawan daring kapatad tamong mayaong nabye, di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Nelson, Marian, Merla, Mario, Arsenia, Siriaco and Rodolfo, Emiliano and Nieves, Jose, Trina and Perla, Benedicto, Mark Romuald, Felicidad, Victoria, Walter, Hernan, Lionel, Wilma, Juliet, Leticia, Josephine, Lydia, Robert, Nicastro and Corazon, Luis and Abilina, Artemio Jr., Regino, Teresita, Joaquin Christopher, Bartolome, Gregoria, at ding sablang kaladwa king purgatorio, at detang alanang makaga nakakarela, at ding sablang mete, uli nining pandemya. At makanyan mo naman para king kaligtasan ding balang metong at kaligtasan daring kay katamong frontliners laban king COVID-19.
King lagyan naningig pa, amponing anak, amponing banal, ay Espiritu. Amen. Ning grasya ning ginotang Heso Kristo, ing lugod na ning Diyos at ing sala ning banal ay Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya kaan timorin. At yuta nang king kapat ng Domingo ning panahon ning Kwaresma. Agyang pong March 19 ngeni, etaya pagmasusyan, ing piyesta ng San Jose, uling mas matimbang yaing Domingo na ning Kwaresma. Bukas siya po, may pagmasusyan ning piyesta ng San Jose, itang 7:30 a.m. ning abak, 7:30 ning abak. Katlo na pong Domingo ning kakatamong bulan ning Marso, ing kakatamong second collection. At intamo pong induction na maganap karing kakatamong Nights of the Blessed Sacrament ngeni. Pero ay ko migagana ka, kaibat na ning blessing kanita maganap ban, detang ebisang manalbe, makawuli na kayo. Sisyan talangin rin kaya katamong kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal na misteryo. Magkumpisal ko, King Diyos, amayopayan tutu. at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nita, ipanigapuko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel, ampong santo, at kaya kayo kapatad, hingi panalangin niyo ko, king Diyos, aginutam. Ning Diyos ang mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alananga. Amen. Manalangin tamo, o igpaning sala, paintulutan meng Yesus, ing suluring metoyato, ing pakayapa na kami, at pagkaluban kasalpantayanan at pamanalastas. Bustan mong ibalik no sana ring kaya kaming panimanman, ban akit miya, ing dalan painturo kaya ka, at karing paraming tao. At king kapupusa na ning kaya kaming dalan, akit dakasana o Diyos mi, manggaman king alang angga. Amen. Lukluk tapo at magdamdam king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king mumuna ng librong Samuel. Nga na ning ginukang Samuel, katman meng laro ing kekang lulanan, at puntalan me ihese king Bethlehem, uling pinili ke ing metong karing anak na, baan maging ari. Inyang miras siya ikit ne Eliab, nga ng Samuel king Lubna. Ito'y siguro ing pinili ng maging ari ning Ginoo. Dapat nga na ning Ginoo kang Samuel.
E nakalalawe king sintingan o king katas na, uling aliwaya ing pinili ko. E nakalupa ning pamaglalawe na ning tao, ing pamaglalawe ko. Lalawe ya mo ing tao ketang makalwal king tao. Dapat ako ing Ginoo, lalawe ko king puso. Dela na langan hese ding pitu karing anak na arapan ng Samuel. Dapat nga ng Samuel, alayo kareti ing pinili na ning Ginoo. Kaniti nga ng Samuel kang hese, ala na kang aliwapang anak, pekibat ng hese, atin pa, itang bunso, dapat alayo uling magpastulya. Nga ng Samuel kang hese, patubod ka at parakit me, e katamangan hanggang datang. Pe patubod ya ihese at dinakit de. Masanting ya pamikakatawan ing bunso, mapundat ya mata at masanting ya. Nga na ning Ginoo kang Samuel, talakad ka at lanyan me, uling ya ing pinili ko. Kanita kinwa ning Samuel ing lulana ng laro at linya ni David, kabang makapadurot lakeya ring kapatad na. Linubya kang David ing espiritu na ning Ginoo, manibat ingaldo ita. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalita pakibat, ing ginuyang pastol ko, na ano pang kailangan ko, ulitan tayo po. Ing Ginoo yang pastol nano pang kailangan ko. Ing Ginoo yang pastol ko, nano pang kailangan ko. King dikot amalabong, karina ko papagpainawan. At king makapasno danum, karina ko daralan. Pagkalubana kong bayong sikanan. Ing ginuyang pastol ko, na ano pa yung kailangan ko, Tatayrana ko, king dalaning katuliran, agpang king keyang pengako. Agyang karing libis a mapanganib, karin ko dumalan, kunumano balang. Uling ika ing kakong katambayan, ing pamarugmot tukod, ilang kanako, babye si kanan lub. ing ginuyang pastol ko, na ano pa yung kailangan ko, Misasadyayang pamangan arapan ko, king mismong akakit da ring kasalang ko. Buntok ko king laro, kayayang lalanyan. Tula ko, makanyan-kanyan. ing ginuyang pastol ko, na ano pa yung kailangan ko, Pawang ing kayapan at lugod, ilang mamantabe kanako, kabang mabiye ko. At king balening Ginoo, manuknangan ko, king kapilan paman. ing ginuyang pastol ko, na ano pa yung kailangan ko, Pamasangibot, king sulat ng San Pablo, Karintao, Epeso. Kapatad, king panahon na milabas, at yu kayo king karalunduman. Dapat ngeni, at yu kayo king sala na ning Diyos, uling at yu kayo king Ginoo. Ngibiyebye kayo, antimo ing sukat ng daptan ning taong at yu king sala. Uling ing mabibiyeking sala na ning Diyos, mamungang kayapan, katuliran at katutuan. Pag-aralan yung nung nano ing bage makaligaya king Ginoo. Kayo makyabe karing dapat daring taong mamungang mayap. Ding bage abungan na ning dalumdum. Nune ibulalag yula king masala.
Mirinan kamalinawan ing sablang milalantad king masala, at ing sablang mipamalino maging masala. Inya masasabi, migising ka, ikang matudtud, mibangon ka, ibat karing mete, at aslagana kang Kristo. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Talakad tapuban parangalan ng may pabalita. Itangan po, ako ing suluning yato, nga naning Ginoo, ing tutuki ka nako, eya lumakad king dalumdum, nune mikasuluyang babyebye. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At keka ang timurin. pamamasa king maya pabalita agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Kabang lalakad di Jesus, sikit ning metong nga lalaking bulag, iba't paking pangabayit na, kitang daring alagad na, maestro, nining makikasalanan king pangabayit ng bulag. Ing lalaking ite, o ding kayang pengari. Nga nang Jesus, bulagya, e uling mi kasalaya, o ring kayang pengari. Bulagya ban kapamilatana mi bulalag laring dapat ning Diyos. Kabang aldo pa sukat talang daptan ding dapat nitang mitubod ka nako ing bengi daratang na nung kapilan ala nang magobra. Kabang at syuko king yato ako ing suluning yato. Inya nga sabi na iti lino raya king gabun at ginawayang burak kapamilataning gabun at lura. At kiskus neng burak karing mataning bulagat nga na kaya, muntakat manimu kaking sibol ning Siloe. Ing Siloe mga baldugad yang tinubod. Inyamin tayat menimu at mibalik yang manakit na. Ngaring kayang kasiping bale at ding menakit kaya inyang bulagya pa. Aliway ning lalaking parating makalukluk at magpalimos. Iyapin, ngarang mekibat ding mapilan. Aliwaya kalupan niya mo, ngara naman ring aliwa. Dapot, nga nang sinabi ning bulag, ako pinita. Makananuk lang mesala ring mata mo, ngarang kinutang kaya. Pekibat na itang tao ngausan dang Jesus, ginawayang burak, at kiskas na iti karing mata ko, at nga nang sinabi ka na ko, munta ka king silowet manimu ka, inyaminta ko at menimu ko, at menakit ko. Luka rin iya ngarang kinutang, kubalo nga nang mekibat, delare ka ring pariseyo ing taong dating bulag, aldo sabat inyang ginawayang burak Jesus at pepasala ne mata, kitnan dyan naman ding pariseo nung makanano yung mesala mata at nga nang mekibat karela,
Kiskas na burak karing mata ko, at menimu ko, at ngeni manakit na ko. Ngararing mapila na pariseyo, yaking Diyos ing taong ita. Uling tutupad kingaldo na ning sabat. Dapat ding mapilan ngarang sinabi, makanano yang makarapat ing taong makasalanan king antikareting himala. Miyag pangagpang ing karelang pamalak, inya pasibayo reng kitna ning sadyang bulag, ngara o ika. Nani nga sabi mo tungkol kaya, anti na ning pepasalan o ring mata mo, nga nang mekibat ning bulag, propeta ya. Bisang manwala ring udyo, king sadyang bulag at ngeni manakit na, hanggang erala inaus ring pengari na, kitnan dala. Anak yete, sasabihan yu king mibait yang bulag, nanong sangkan, bakit manakit yang ngeni? May kibat laring pengari na, balo mi king yung anak mi, at king mibait yang bulag, dapat mi balo nung makanano yang manakit na ngeni. At nung nining may kapasala ka ring mata na, kutnan ye, at yun king edad, makapagsalita ya para king sarili na. Makanyan lang migsalita ring pengari na uling, tatakot la ka ring udyo, at uli na ning pika sunduda ring udyo, king itiwalag de king sinagoga, ing ninumang sumabi, king Iesus, yung Kristo. Inya, ngarang mekibat ding pengari na, kutnan ye, at yun king edad. Inya pasimbayo ring inawus, ing dating bulagat ngara kaya, sabihan mo ing katutuan, arapaning Diyos, balo miking makasalanan niya ing taong ita. Balo nung makasalanan niya o wali, nga nang mekibat ning bulag, metong muing balo ko, kanita bulag ko, ngeni manakit na ko. Kitang da kaya, naning depat na keka, makanano na lang pepasala ring mata mo, pekibat na, sinabi ko na kek kayo. Bisang manwala, bakit buriyong damdaman pa si bayo? Bisa kayo namang maging alagad na. At piglibak de ngara, ika na sang diling alagad na. Dapat kami alagad na keng Moises. Balo miing migsalita ing Diyos kang Moises, dapat tungkol king taong ini. Mi man balo nung nukarinya bat. Nga nang mekibat ning taong mesala mata, iyaning makapagmulala. Balo nung nuyaibat, makanyan man yang pepasala ka ring mata ko. Balo tamo king enala, pakramdaman ning Diyos ding makasalanan, dapat pakramdaman na ring tunay sasamba kaya at tutupad king kaburyana. Manibat pa king pangalalang ning yato, alapang mi balitang may kapasala ka ring mataning metong nga taong mi bait bulag. Nung ibat king Diyos ing taong iti, alayang arapat nanuman. Pekibat da kaya, ikang mi panganak at meragol king kasalanan, ikang turungen kaya kami. At tiwalag deking sinagoga. Balita ng Jesus king tiwalag deking sinagoga, inyang ikit ne, nga nang sinabi kaya, manwala kawari king anak na ning tao, nga nang mekibat ning bulag, nino iya ginu. Ban kanita manwala ko kaya, nga nang Jesus kaya, ikit mo ne, at yung kapagsalita mo. Manwala ko ginu, nga na ning lalaki, at sinambaya kaya. At nga nang sinabi ng Jesus, dinatang ko king yatong itiban, banding bulag manakit la, at ding manakit, mabulag la. Dimdam day tiring mapilan ka ring pariseyo, makalele kaya at kitang da kaya, imburi mong sabihan bulag kami. Nga nang mekibat Jesus, nung bulag kayo, ala kayo sanang kasalanan, dapat uling sasabihan yung ngening, manakit kami, inya manatili ko makasalanan.
ing mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. For 2 consecutive Sundays, makaba na naman ing kakatang Omelia. Tigi niya kanunin nga pong gino'y Propeta Samuel, king mumunang pamamasa, ban mamiling panaliling ari, king matbud ng ari ng Israel. Kabud ikit ng Propeta Samuel, ing meto nga matingkad matas at masanting nga lalaking kayarap na nga naking Gino, oyni, ing pilinan ko. Dapot ing Diyos, sinang ayon kang Propeta Samuel. At kanita niya tiro ning Diyos, nung makananuyang maglalawe masales si Propeta Samuel nga na kaya, kakabod lalawe king katas o king tikas. Ulinging paglalawe na ning tao, kalupa ning paglalawe ning apong Ginu. Ing tao, lalon ning makalwalay tsura. Dapoting Diyos, pati ing pusong makalub, kakit na. Bala mo itang manuanan itang kasebyan nga na, do not judge a book by its cover, not because you are not a judge, nga na nitang joke. Do not judge a book by its cover. Huling kailangan may panglawan ng kilub na, ing content na, ing sinulat ba yung may punahan. Oy, ning paglalawe, ing panagkat na ning kapat a Domingo ning Kwaresma, ing paglalawe na ning apong Ginu, na mayakit masala king pamiyaliwa, kapamilatan na ning milyari king lalaking bulag. King lawe da rin kayang memalen, ing bulag may papaya. Nya sa may bulag ya, iba't paking kabayit na, pati ring disipulos makanyan la naman lawe. Bulag ya, uling mi parusan niya karing kasalanan, or karing kasalanan na ning pengari na dapot kabudikit na ning Ginong Yesus, aliwang kasalanan ning ikit na. Si, ela pareho lawe, ing tao, mampoing apong Ginu, ingikit na ing dalumdum, amamatda king pangataw ning bulag. Ingikit ng, sukat magdusa king dalumdum. Noon sukat siyang ligaya king sala ning apong Ginu. Inyasat, melun no siya ing Ginong Yesus. Inyasat, agyang inyad ning pulubing bulag. Inulo ne mata ning Ginong Yesus. Nga nawari ning Ginu, is tuning pamagdusa, oras na ban mi kompleto ka pangatao ag pangkingkaburyaning Diyos. Makanyan niya kaning ngapong Ginu, emo kening bulag king ebanghelyo, no na iba't paking kamumulan. Manyindiya, nga naking Book of Genesis, nga naking Book of Creation, nga naking madalumduma universe, let there be light. At ngeni susundo na ning Ginong Yesus iting pamaglalang king sala ning igpa. Nga nang sasabi ka ring alagad na bulag ya, ing bulag, not for any reason. No ne bulag ya ban, mi bulalag gila, ding dapat na ning Diyos. O yan ing sangkan kano niya, inulo na ning Ginong Yesus, sundo ning pamaglalang king sala, ibulalag na, ing dapat ning Diyos, ing pamaglalang king sala, ing pamanyindi, ing pamag, let there be light. Ban, mi bulalag, ing maging sulu, ning yatuya, kabang atsuya, king yatu. Uling, dapat kano masalaing sabla, alang mamamatda, alang dadalumdum. At o yaning maya payamanong burining Ginong maging amano tamo mo naman kaniting Domingo, maging sulu, kabang mabiyeko, to be the light while here in this world. Manyindit, manyalangi, karing mamamatda while here in this world. Nunging panlalaway na ning Ginong Yesus, manyindi, on the other hand, ing pandalawan ning tao, mamatda, ing sinindya ng pulubing bulag ning Ginu. Ding taong muaking dapat ning Ginu, pilit deng papatdan, pilit deng
lalabulan. Uli nga na buring pamarokan ng Ginong Yesus. Adi napat kaya, petugutan linupig ti walagdeking sinagoga. Ela matula, sinalaya kabil yan duguing bulag. Burida ila namo kabud ing manawa. Ela linigaya inyang sinlagya ibat king kababan. Burida ila namo ing makasindi. Nyapin nang sinabi na ning Ginong Yesus karela, masala ko pinsamata dapot bulag ko king kaladwa. Ing dalumdum king karelang pidubluban, puso kaladwa, mekabulag karela, mo king mata, nuneking mismong pangatao da, ninuman ing masama, king para ng tao, yang tunay bulag. Nga ng San Pablo king kaduang pamamasa, ing mabibiyaking sala, mamungayang kayapan, katuliran, katutuan nga na. So, nung mamungang kayapan, katuliran at katutuan, mabibiyaking sala, nyapin, ing masamaking parang tao, yang tunay bulag. Eko pa'y bulag, eko makyabe, karing dapat daring taong mamungang mayap ding bangge, bunga ning dalumdum. Aliwaing marok, aliwaing makalisya, aliwaing pigawa-gawa, yang panyendining ginuke katamo, nuning ing mayap, ing matulid, ing tutuy, oran ding aslaga panyendining apong Gino, at ila ding panyendiking sarili, karing aliwa, king yato, at ela kapilan man kanumalyari, boriring makamatda, karing manyindi, karing maging suluning yato. Oy ning buri ng pasyag tamo ning kapat a Domingo ning Kwaresma, maging suluko, kabang mabiyeko, kabang atsyuko, king yato, to be the light of the world while still here in the world. Manyalangi, manyindi, karing matda, karing mitda, while still here in the world. Sasalpantaya ko. King Diyos, amayupayang tutu, Linalang king banwa at yato, at kang Yesu Kristo manak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upaya ning banalay Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipaku king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king tatlong aldo, sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu, iba't ka rin magbalik ya mo naman keti, baan mo kung karing mabiyempon may namate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak daring santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasubridang mieding mete, at king Pie alananga. Amen. Manalangin tamo king Ginong Yesus, ulinging tune sulu, asaslag karing sabla. Nga tamo ngening manalangin, ginubustan mong sunlag, ing sala mo ke kami. Bustan mong sumlag, ing sala mo ke kami. Baning Gino'y pakit na ing kayang ganaka, karing kapatad tamong mibait bulag, karing may bating panimanman, karing ating kapansanan, manalangin taking Gino. Ginubustan mong sunlag, ing sala mo ke kami. Baning Gino, ipakit na ing kayang ganaka, karing malyaring manakit kayo, karing tatangging manakit kayo, karing magalinlangan akasalpantayanan, manalangin taking Gino. Ginubustan mong sunlag, ing sala mo ke kami. Baning Gino, ipakit na ing kayang ganaka, karing magsadya para king karelang binyag, karing patutuke karing manatiling kakapkap king dalumdum, manalangin taking Gino. Ginubustan mong sunlag, ing sala mo ke kami. Baning Gino, pakit siyang ganaka, karing makaranas dimut mong kayapan,
karing magagalang akatimawan, karing malungkot at daranok, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ustan mong sunlag, ing sala mo kaya kami. Tanggapan na sana ning Diyos, ing kapasalamatan, dari, Sardas at Luz, Helen, ing pamilyang Resurrection, ding kaya katamong Catholic Women's League, Del, Rael at June, Regis at Michelle, Jaden at Jared, Rose, Carol, at ing pasalamat in honor of St. Jude, Inor at Imel, kambeda ding karelangang pamilya. Tanggapan na mo naman sana ng Diyos ing kapasalamatan na ring mag-birthday, Isabella, Marlene, Ellen, Josie, Joyce, at Marisa. Pagkalam na sana ng Diyos ing safe, kapag na sanang safe travel Christianly, pagkalam na sana ng Diyos ing special intention, dari Julie Fell, Marisa, Jeremy, Mary Manette, Nelson, Ivan Vince, Ozelito, Dick, Ella, Eleanor, Justin Gabriel, Jonel at Joshua, Annalyn, Ira, Patricia, Blessy Lourdes, Jillian, Lauren, Liana, Eliza, Noemi, and family, Jonalyn, Julie, Julian, Kaylian, Yvonne, Johnny, Rasbil, Resty Jr., Crisaline at Jules Daniel. Pagkalam na sana ng Diyos kapag nasandang speed recovery, good health at healing di Among Raul, Remigio, Atoy, Cynthia, Carmelita, Sister Benita, Melissa, Perry, Nida, Elena, Rose, Milger, and Antoinette, Clarita, Marita, Noel, Jennifer, Estrella, Divina Gracia, at ding sabla tamong kapatid masakit at ding sablang ating COVID king kasalukuyan. Pagkalam na mo naman sana ng Diyos, ing pamanantabet protection, ing banalay espiritu king pamilya ng Ani, pamilya ng Antonio at Josefina, pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia, pamilya ng Bert at Angie, at pamilya ng Imelda at Clifford Ray. Pagkalam na mo naman sana ng Diyos, ing kapag nasantang kaligtasan, king balang metong at kaligtasan na rin kakatang frontliners laban king COVID at Yulino sana king kayaryan ng maligaya, ring kapatid ng Miango Bie, Emmanuel Teresita at Mark Louie, Juanita, Cesar, Nelson, Marian, Merla, Mario, Arsenia, Siriaco at Rodolfo, Emiliano at Nieves, Josetrin at Perla, Benedicto, Mark Romuald, Felicidad, Victoria, Walter, Jernan, Lionel, Wilma, Juliet, Leticia, Josephine, Lydia, Robert, Nicos, Trato at Corazon, Luis at Avelina, Artemio Jr., Regino, Teresita, Joaquin Christopher, Bartolome at Igregoria. At ding sablang kaladwa king purgatorio, ding sablang kaladwa nga lang makaga nakakarela, at ding sablang kaladwa daring mete uli na ning pandemic ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong sumlaging sala mo kay kami. Ngayon iyaduan tawing sarili tamong kapagnasan. O ginubustan mong mibiyebya kami king kekang sala, payabot mong akit da ka, ding miyayaliwang bage, at ding taong makapaligid kaya kami, antin mo nung makanano mo lang akakit, uling ginuka, manggaman king alananga. Amen. Lahat po ng sponsor ng mga KBS, pakisamahan po nila sa operatory. Salamat po.
po para kay Panginoon Jesus. Manalangin kayo kapatad ba ning kakatangdawan matanggap ya arapaning Diyos igpang mayupayang tutu. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, kingi kapuri at kaligaya ning kayang lagyo, kingi katang kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O Ginoo darawon milakeka retingayin ababye kapayapan at tula pasulungan mo ing kaming kagalangan kapamilatan iting Eucharistia at ipagdalaming kaligtasan ing yato. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginuma natili yakya kayo. At kaya ka ang timurin. Iyat na laring pusuyo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parat yat numan ka rin. O igpa Diyos king alananga at lubos mayupaya kapamilatan ng Heso Kristo ake kaming Ginu. Mayapa ng eya maging aliwa kaya kami banding taong mabibye king karalumduman kaya lang ayatad king kapanaligan ang gaking misadsadla king kayang lugod. Ikaming mibayit king pangayalipan king kasalanan kaya lang inos king danum ning bayong pangabayit. Ban maging anak mo kaming inampon kang Kristo. Ingyato makisan metong yaking banwaban ikanting bayong dalit ning pamaglalang kabang sa sambandakat pupuryan manggaman kapilan at ngaming kakanta. Tunay kapin banaloyig pa, iking panibataning sablang kabanalan, uli na nita pagparalampumi pabanalan, mo sana dening ayin king espiritu mo ban, para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Iyeso Kristo. Bayuya mi daun kusang lub king pamaylas at kamatayan, king waning tinape, pepasalamat yakeka, piraso ne at binyene karing kayang disipulong nga na tanggapan yeti ikongan at kananye
iting kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat naningapunan king waning kalis, pasibay ang pepasalamat kaya ka, binyaning kalis karing kayang disipulo, nga natanggapan yeti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayot alananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya mi patawaran laring kasalanan, daptan yo'y ti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryoning kasalpantayanan. Gaganakan miyoyig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo, darawon miyak kaya kaiting tinape na ning biye, at ing kalis ning kaligtasan, layon ming pasalamatan, ing pepalyarian mo kami matang pangtalakad arapan mo't bang sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, kingi kami ngansang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me oyig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod. Kambening kaya kaming Papa, Francisco, kambening kaya kaming Obispo Florentino, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at manenayang pangasubling miye, at ding sablang mayangon na king biye. Tanggapan mula sana, king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kamingan, pakaluluan mo rin kapatid ming Catholic Women's League, at ding sponsors daring kaya kaming Knights of the Blessed Sacrament. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye. Alanang gaban, kayabe ng Maria yung Birhen, induna ning Diyos, kayabe ng San Jose, akeyang esposo, kayabe daring apostol at ding sablang santo at tinupad king malmong kaburian, king kakabanan ning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak, king kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banalay Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananga.
manalangin namong mitmong kapanaligan at lugod kingig pa karing nga manong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami, o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalub, ing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupan ing kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian nating kayo payan, ating ligaya manggaman king alananga. O ginuming Yesu Kristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan dalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo, sana babalik danding kaya kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia. Pamayapan me, ampon bilugan, agpangking kaboryan mo, ikang mabibiyat, maagari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ing ginuman at iliya sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimorin. Ipakit tamo nganing mikakametong tamo king kapayapan.
kordero na ning Diyos, nyo'ing milalako king kasalanan na ning yato, nuan laring mayayawis king apuna ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka. Dapat check nga mano mo, kumayap na ako.
Announcement. The Couples for Christ provincial level is sponsoring a Lenten recollection on Thursday, March 23, immediately after the 6:30 evening Mass here in the parish church with Reverend Father Deogracias Kerr Galang as recollection master. The parish community is invited to attend this recollection. The last of our cluster Station of the Cross and Holy Mass will be held on Friday, March 24 at Cluster Phase 3 and 4 with the residents of the clusters as sponsors. The Stations of the Cross around the cluster area starts at 5 p.m., followed by the celebration of the Holy Eucharist at 6:30 in the evening. Please note that there is no Mass in the parish church on this day. Let us be one with our parish community at Phases 3 and 4 in the observance of these Lenten activities. Our parish is in search of young girls ages 6 to 10 years old to participate as angels in our Holy Week activities. For details and registration, please visit our parish office the soonest as time possible. Thank you. Kaya katama pong second collection king bulaning Marso, in puntala na po yung National Migrants second collection. 70% dareng malikom kanyang archdiocese, 30% kanyang Episcopal CBCP. Ilang gagamitan na ning migrants des ning archdiocese karing gastusan. Yung kakatamo pong kaparokya, Gabriel Samson, anak ng Tito at Eleanor ning Block 21, Lot 23, kakasalya king April 12, king San Guillermo, Paris. O yung kakatamong financial report for the month of February. Then kakatamo pong Lino Bapera, 395,986. Then kakatang gastos, 233,790.27. Ating sinobrang 162,195.73. And 50% of that ilang Paris share, 81,100. Ano yung ating yung expenses for ito pong pamamintura, king bubong, ing labor, shouldered by the parish funds. Itang repair, katang wash area, labor, ang pong materials, shouldered by the parish funds. Ang po itang regular RQS and further studies, total po 89,528, then 50% na is 81,100. Inyay pong pera inyang January 647,951.45, mabawas siya. Maging niyang 639,523.45. Ulitan ke po bukas siya ing kapag masusyan king piyesta ng San Jose, 7:30 ning Abak Lunes. Ang po paga nakake po ing kumpisalan king parokya king March 30 Webis 6 to 8 p.m. only. Alas 6 ning bengi ang gayang, alas 8 ning bengi. Mayari ya pong alas 8, ala pong last 2 minutes, ala pong patagal. Panupayayo po, nyapin po eko mag last 2 minutes. Uling panga alas 8, misara ing pamangumpisalan po. Uling pong reng pari, naman po pwede kitang hanggang alas 12, kabang-kaba. So, mo pwedeng datang kitang buritang oras as much as possible, itang mumunang oras, take advantage of that. Atin pong imbitadong 7 paring magpakumpisal. March 30, Thursday, 6 p.m. to 8 p.m. At the same time, ating misang 6:30 p.m. Kay bat na ning bendisyon, misunod ya, sali siya ing induction. Manalangin tamo. O igpaming malugod, dirinan mo lang sala ring sablang mibabait ketiyatu, kat man mo ring puso miking sala ning kakang ebanghelyo, ban ikatula mo ring kakaming pamiisip, at maging tapat ing kakaming lugod. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma na tiliya kaya kayo. At kaya ka ang timurin. At bendisyon na kayo ning Diyos sa mayupayang tutu, ing igpa at ing anak at ing banal ay Espiritu. Amen.
ing kakatamong misa midawon ne, umena ko king kapayapaan ng Kristo. Salamat king Diyos. Impong induction during nights of the Blessed Sacrament. Very Reverend Father, we have some young men who are seeking admission into the order of the Knights of the Blessed Sacrament. Are they well informed of the Knights of the Blessed Sacrament's requirements? They are, Reverend Father, aspiring for the degree of neophyte, Jacob Andre P. Cayetano, son of Mr. and Mrs. Raymond Cayetano. Joniel M. Donato, son of Mr. and Mrs. Orlando Donato. Kyrie Dwayne I.G. Romay, son of Mr. and Mrs. Gestoni Romay. Ristaniel Angelo M. Feliciano, son of Mr. and Mrs. Ristan Feliciano. Inigo P. Yusi, son of Mr. and Mrs. Nelson Yusi. Judas Cain B. Maliwat, son of Mr. and Mrs. Aj Maliwat. Rostrum. Yuan Isaiah C. Vital, son of Mr. and Mrs. Roberto Vital. Sebastian Sakti Pulusan, son of Mr. and Mrs. Roelio Pulusan. Yeshua Emmanuel H. Aguilar, son of Mr. and Mrs. Oliver Aguilar. Melkyle M. Tulabot, son of Mr. and Mrs. Mel Pascual Tulabot. Andrew Frederick Z. Airo, son of Mr. and Mrs. John Airo. Gabriel John Mariti Martinez, son of Mr. and Mrs. Joan Martinez. Sebastian P. Yusi, son of Mr. and Mrs. Nelson Yusi Jr. Christian Adrian C. Pamanilay, son of Mr. and Mrs. Cesar Pamanilay. Kurt Renzel M. Macaraeg, son of Mr. and Mrs. Pastor Macaraeg. Carl Edgar M. Deirit, son of Mr. and Mrs. Edgar Kagungun. Rico Rod Raven C. Mendoza, son of Mr. and Mrs. Marvin Mendoza. Gabriel Joseph E. Laksa, son of Mr. and Mrs. Marianito Laksa. Eduardo B. Ocampo, son of Mr. and Mrs. Emmanuel Tesoro. Aspiring for the degree of neophyte, Lian Joseph A. Lim, son of Mr. and Mrs. Jose Hernando Lim. Luis Kyle O. Pacheco, son of Mr. and Mrs. Elmer Pacheco. John Gabriel Franco, son of Mr. and Mrs. Greg Franco. Jude Bracero, son of Mr. and Mrs. Neil Bracero. Luis B. Undecimo, son of Mr. and Mrs. Sunny Undecimo.
Juan Carlos Miguel Puentes, son of Mr. and Mrs. Kenneth Puentes. Casil Kyle S. Sengson, son of Mr. and Mrs. Christian Sengson. Kevin I. Pacon, son of Mr. and Mrs. Silvino Pacon. Imnas Bon Duncan G. Dison, son of Mr. and Mrs. Ivan Dison. Mark Daniel H. Aguilar, son of Mr. and Mrs. Oliver Aguilar. Juan Paulo L. de Guzman, son of Mr. and Mrs. Michael de Guzman. Edison Lord D. Magante, son of Mrs. Charity Magante. Jarvis Dwayne Macabali, son of Mr. and Mrs. Mark Anthony Macabali. Adjoy I. Mangalos, son of Mrs. Jet Ingal. Aspiring for the degree of page, Allen Lee Gonzalez, son of Mrs. Lisette Gonzalez. Onopre S. Villanueva III, son of Mr. and Mrs. Onopre Villanueva Jr. Janus Nukup Jr., son of Mr. and Mrs. Janus Nukup. Jose Benedict B. Ortega, son of Mr. and Mrs. Jose Roniel Ortega. Christian Paul Ryan David, son of Mrs. Florence David. Paul Jacob D. Manabat, son of Mr. and Mrs. Jose Manabat. Daniel Derek E. Belarde, son of Mr. and Mrs. Paul Belarde. Jarl Dominic E. Belarde, son of Mr. and Mrs. Paul Belarde. Aspiring for the degree of Esquire, John Ira Dison, son of Mr. and Mrs. Renato Dison. My dear candidates, do you come here freely to serve at the altar of God? Do you know and do you understand the rules and the regulations of the Knights of the Blessed Sacrament? We do know and understand them, Reverend Father. Do you promise to abide by them from now on? We do promise, Reverend Father. Are you willing to assume the duties and responsibilities that the degree you are aspiring will require of you, like daily visit to the Blessed Sacrament, daily rosary, weekly communion, monthly adoration, and the likes? We are willing, Reverend Father. May we call on the sponsor of Jacob
Joniel, Kyrie, and Ristaniel to please come forward for their sutana and surplice. May we call on the sponsor of Enigo, Judas, Yuan, and Sebastian to please come forward. May we call on the sponsor of Yeshua, Melchiel, Andrew, and Gabriel to please come forward. May we call on the sponsor of Sebastian, Christian, Kurt, and Carl Edgar to please come forward. The sponsor of Rico, Gabriel, and Eduardo, please come forward. The sponsor of Lian, Luis, John Gabriel, and Jude, please come forward. The sponsor of Luis, Juan Carlos, Cassie, and Kevin, please come forward. The sponsor of Imnas, Mark, Daniel, Juan Paulo, and Edison, please come forward. The sponsor of Juan Paulo, Edison, Jarvis, and Ajay, please come forward. The sponsor of Allen, Onofre, Janus, Jose Benedict, please come forward. The sponsor of Christian, Paul, Daniel, Jarl, and Jan Ira, please come forward.
My dear candidates, I formally receive you as members of the Night of the Blessed Sacrament, and as such, you enjoy the rights and privileges of your order. You have received your paraphernalia as a sign of your fidelity to the rules. May God, who is present in the Blessed Sacrament, help and guide you as His loyal Knights of the Blessed Sacrament. Please raise your right hand for the Knight's Pledge. Knight's Pledge. We are proud to present po sa inyo our newly inducted and newly promoted members and officers of the Knights of the Blessed Sacrament. Palakpakan tala po. Knights, balik na kayo dito for the picture taking with Amo. To all our sponsors, thank you very much po.